Sindugnu birraa indugnu kaloo nootti bitanii. Harka fuune hundinuu baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Yeroo jalqabaatii fi maqaa Amin Dubro jedhamuun live bahu keenya ka. Thank you guys. Warri seenaa jirtan baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isinin jedha. ኦኬ ዛሬ እንግዲህ በአማርኛ ነው የሚሆነው። አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄዎች ስላሉኝ ነው። አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄዎች ለአቶ ኃይሌ ላሬቦ ልበሎት። መቼም ፕሮፌሰር ለማለት ትንሽ ይከብደኛል። ለምን ፕሮፋይል ብላችሁ ነበር መሻለኝ። ፕሮፋይል ነው እንጂ ፕሮፌሰር ማለት ይከብዳል ትንሽ እና አቶ ራሱ ሲበዛቦት ነው እንግዲህ አቶ ራሱ ሲበዛቦትና አቶ ኃይሌ ላሬቦ ወይንም ደግሞ ፕሮፋይል ኃይሌ ላሬቦ እኔ ብዙ ነገርም ሳይሆን አንድ ሁለት ሶስት ጥያቄዎች አሉኝ። ጥያቄዎቼ በጣም አጫጭር ናቸውና በመጀመሪያ እርሶ እንዳሉ ከሆነ ወለጋ፣ ባሌ፣ አሩሲ ልክ እሱ እንዳለ ነው ማለት ነው። መቼም አሩሲ አይባልም አርሲ ነው የሚባለው። ይሄም ይስተካከለልህና አንድ አይደለም፣ ኦሮሞ አንድ አይደለም። በቃ ባጭሩ የኔ ጥያቄ አቶ ኃይሌ ላሬቦም ሆነ አስተሳሰብ ያላችሁ በሙሉ ብዙ ጊዜ ስለ አንድነት ስለ ኢትዮጵያውነት ነው የምትመክሩት። ስለ ኢትዮጵያውነት ነው ሶሪ ሰው ደውሎብኝ ነው። እና ስለ ኢትዮጵያውነት ስለ አንድነት ነው የምትሰብኩት ሁሌ። ሰው ስለ ማንነቱን ሲያንጸባርቅ ወይም ደግሞ ሰው በማንነቱ ሲኮራ ታብዳላችሁ። በጣም ነው እንትን መጥሎት ማለት ነው። እና ዘር መጥራት፣ በማንነቱ መኩራት ሀገር እንደመበተን እንደ ጠባብነት ነው የምታዩት። ታዲያ ኦሮሞ እኛ ኦሮሞ የባሌ ኦሮሞ የሐረር ኦሮሞ የሸዋ ኦሮሞ የወለጋ ኦሮሞ እኛ አንድ ነን። እናንተ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት የምትመክሩት የኛን አንድነት ማየት ለምን ነው የማትፈልጉት? መቼም አንድነት ከሆነ ያው ነው በቃ። እኛን ለምን ነው የምትከፋፍሉን እንዴ? ስለ ኢትዮጵያ ስለ አንድነት እየሰበካችሁ እኛን ስለ አንድነት እየሰበካችሁ እኛ ደግሞ አንድ ነን ብለን ታይዘን በጣም ገርም ነገር ነው። በጣም ሰው ስለ አንድነት እየመከረ ስለ አንድነት እየሰበከ አንድ ህዝብ እኛ አንድ ነን ወንድማሞች ነን ብሎ እጅ ለእጅ ታይዞ ሲሄድ ማየት አትችሉም። ይሄ ለእርሶ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው። መልስ ይስጡኝ። ሌላኛው ጥያቄ ቪዲዮውን አይታችሁ እንደሆነ ሙሉውን ያላያችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ። ከምባታ አለ እሱ። ለምሳሌ እኔ ከምባታ ነኝ አለ። አሁን ከምባታ አካባቢ ያሉት በሙሉ ዘራቸው ከምባታ አይደሉም አለ። ከሌላ ቦታ መጥቶ
ለረጅም ጊዜ እዛ ስለኖሩ በቃ ከምባትኛ ለምዶ የሚያወርት ቋንቋቸው ነው እንጂ ከምባትኛ እንጂ እነሱ ከምባታ አይደሉም። እና ኦሮሞም ምሳሌ ነበር ያነሱት ከምባታ ምሳሌ አድርጎ ነበር ያነሱት። እና እኔ ማለት እንፈልገው ከምባታ ማለት አንድ መንደር ነው ወይንም ደግሞ አንድ ወረዳ ነው እንበለው እስኪ አንድ ወረዳ ሊሆን ይችላል። እሺ ተቀበለናል። እሱ ግን እኛ ኦሮሞ ልክ እርሶ እንዳሉ ከሌላ ቦታ አንድ ቦታ ተሰብስበን አይደለም ኦሮምኛ የምናወራው። እንደሱ ሳይሆን እንደ ከምባታ ያው አንድ አካባቢ ነው። ማንኛውም ሰው ከሌላ ቦታ መጥቶ እዛ ኖሮ እዛ ለረጅም ጊዜ እዛ ኖሮ ከምባትኛ ለምደው ሊሆን ይችላል። ግን እኛ እያልን ያለነው እኛ አንድ ባንሆን ኖሮ ኦሮሞ አንድ ባይሆን ኖሮ ምናወራው ቋንቋ ያው ባሌ እና ወለጋ ምን ያህል እንደምራራቅ የሚያውቁ ይመስለኛል። እንደውም ይሄ ልተው እስኪ ይሄ አይደለም ኦሮሞ ቦረና ከኢትዮጵያ ውጭ ኬንያ ያሉት ኦሮሞዎችና ወለጋ ያሉት ኦሮሞዎች አንድ ቋንቋ ነው የሚያወሩት። ታዲያ አንድ ሰው ልክ እንዳሉ መጥቶ ከምባታ የሚኖርበት ቦታ መጥቶ እዛ ሰፍሮ ለረጅም ጊዜ እዛ ከኖረ ያው ቋንቋውን ጥሎ ማንነቱን ጥሎ ነው ከምባታ የሚሆነው። ከምባትኛ አውርቶ በዛው ከምባታ የሚሆነው እርሶ እንዳሉ። ታዲያ ለምንድን ነው ኦሮሞዎቹ እዛ ኬንያ ውስጥ የሚኖሩ ኦሮሞዎች ለምንድን ነው ታዲያ ቋንቋቸውን ጥሎ ኦሮሞ ባይሆኑ ኖሮ ለምንድን ነው ታዲያ ልክ እንደ የኬንያኖቹን ቋንቋ ለምዶ የራሳቸውን ጥሎ ለምንድን ነው ታዲያ ኪኩዩ ያልሆኑት? ወይም ደግሞ ለምንድን ነው ቋንቋቸውን ወደ ኪስዋሂልኛ ያልቀየሩት? ራሱ ትልቅ ምስክር ነው ብዬ ገምታለሁ። ለምን ኦሮሞ ምስራቅ የምኖረው ኦሮሞና ምዕራብ የምኖረው ኦሮሞ የሚያወራው አንድ ቋንቋ ነው። ደግሞ የሚገርመው ነገር ባህላቸው ምናቸው አለባበሳቸው ያው ከጎጃም ጋር ነው እንጂ መመሳሰሉት ከአማራ ህዝብ ጋር ነው እንጂ መመሳሰሉት ከኦሮሞ ጋር አይደሉም። አረ ሼም ነው በጣም እንዴ። እዚች ከሌላ ጥያቄ ደግሞ እርሶ መች ነበር ከኢትዮጵያ ያወጡት? እንግዲህ በጣም ምገርም ነገር ነው። ያው የወለጋና ጎጃም የሚኖረው ህዝብ ቋንቋቸው ባህላቸው ምናቸው አንድ ነው። አረ ሼም ነው በጣም ሼም ነው። እኔ ምገርመኝ ሌላ ደግሞ ኦሮሞ ከሌላ ቦታ ነው የመጣው ኦሮሞ ከኢትዮጵያ አይደለም ነው የምትሉት። እኔ ምገርመኝ እናንተ ከኛ መጣችሁት ከሰማይ ነው? ከሰማይ ተጥላችሁ ነው? ወንሞ ከሰማይ ተልካችሁ ነው እዛ እንትን የወረዳችሁት? it is shame ደግሞ ይሄን ምንድነው ፕሮፋይል ልበለው ፕሮፋይል ሃይሌ ላሬቦ ይሄን ስም ኬት ይሄን ፕሮፌሰርነት ኬት እንዳመጡ ራሱ በጣም ነው የሚገርመው። በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው ይሄ። ሌላ በጣም ላሳጥረና ሌላው ደግሞ ልክ ጋዜጠኛ ይመስል ከሷ አጠገብ ቁጭ ብለው ወሬ አድማጭ ልበለው እሱ የሆነ ሴት ጋዜጠኛ ነው። አሁን እሱ ዝም ብሎ ምለውን ብቻ ማዳመጥ። አንተ ጋዜጠኛ ከሆንክ አትጠይቅም? በጣም ከሱ የበለጠነን ያናደረኝ እሱ ነው። እንዴት ተደስቶ እንደማያዳምጡ በጉጉት እኮ ነው ምለው ምናገረውን ነገር ራሱ በጉጉት ነው የምጠብቀው። በጉጉት እሳት ሼም ኦን ዩ
እሳት ሼም ኦን ዩ ደግመ ልበለው እኛ አሁንም አንድ ነገር መላችሁ አቶ ላሬቦም ሆነ የአቶ ላሬቦ ተመሳሳዮች የወለጋ ኦሮሞ የሐረር ኦሮሞ የሸዋ ኦሮሞ የባሌ ኦሮሞ አንድ ነው በቃ ምንም ማድረግ አንችልም ተሰቀሉ ከፈለጋችሁ አንድ ነው በቃ ምን ማድረግ ይቻላል ለጥቅም አይደለም እኛ አንድ የሆን ነው ለጥቅም አይደለም የተደራጀ ነው ከጥንቱ ከጠዋቱ ኦሮሞ አንድ ነው በቃ ሾርት አንድ ክሊር ባሌ ሆነ ወለጋ ሆነ ምን ሆነ ቶኮ ኦሮሞን isiniif dhaamsa gabaabaa dhaameetiin deemuu barbaada ijoollee oromoo yookiin I think oromoon akka walii galaatitti waan akkanaa kana bira dabarreetiin jirra garuu waan tokko warri abashaa kunini wanni isaan gwaadaa keessatti haasahan waan biraati wanni isaan fuulduratti haasahan waan biraati amma kunin testidha yookaan qormaata kana oromoon hin dabartimo hin dabartu jechuudhaaf namichi kun ka ergame jechuu akkuma beekamu eega tokkummaa oromoo dur isaan shakkaa turan san oromoo protestiin mirkaneesseef booda rifatanii waan oromoo gabaasu waan oromoo jala fiiguu eegalan amma immoo eega dhiheenya kana diko social media gubbatti oromoon wali dudubbachuu oromoonni garagaraa waan akkasii kanatu jira gurri bu'e waan akkasii kanatu jira gurri isaanii dhagaye so waan kana testii godhanii dhugaamoo dhara oromoo wallaggaan arsiin harargeen shawaan addaan wal hiree jira afaan keenya waan hin beekne seenaa jarri hin beekan so kana testii godhuu jechuun qormaata oromoon bakka gaafa protestii san jiramoo hin jiru waan jedhu jechuu garuu is failed kufaniitiin jiran oromoon bakka san bira yu dabreetiin jira bakka san bira dabreetiin jira warri jara kanatti gaafii ta'e yookaan warri jara kana akkuma isaan yaadanitti wanni jara kana nu daffarsiise yookaan bakki deebin irraa dhabame guddaa yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa oromoo warra ifiin jedhan dhaabbilee siyaasaa oromoo abashaan kun ogabbaatee miidiyaa gubbatti oromoon tokkoo miti jechaa jirti sababni guddaan isaan oromoon tokkoo miti jedhaniif tokkoffaa oromoon gandaan lagaa wal qoodaa kana gurraa qabanii kana dhagayan sababni guddaan garuu dhaabbilee siyaasaa oromooti dhaabbilee siyaasaa oromoo maybe na dhagaa yoo jiraatan isinit deebii guddaa deebisuu qaba guyyaa akkanaa kana yeroo akkanaa kana isintu deebisuu qaba natti fakkaata kanaaf oromoo yoomuu tokko warra kanaaf deebisnu gabaaban jechuudha እና እኛ ማንንም አንሰድብም ህዝብ አንሰድብም አንድ እንኳን አንተ ፕሮፌሰር ነኝ ባይና አንድ ተራሰው ራሱ ህዝብን መስደብ ምን ያህል ጠባብነት እንደሆነ ያውቃል ምን ያህል ውርደት እንደሆነ ያውቃል ህዝብ አይሰደብም ማንንም ህዝብ ይሁንና ህዝብ አይሰደብም እኛ አንተ ሚዲያ ላይ ወጥተ ስለ ተንበቀበቅ ካምባታን ህዝብ አንሰድብም እኛ አንተ ካምባታን አትወክልም ወይም ደግሞ የደቡብን ህዝብ አትወክልም ፕሮፋይል ነህ የሌሎቹ ፕሮፋይል ነህ የሌሎቹ ቡችላ ነህ ማንኛውም ሰው በግል ደረጃ መስደብ ምን ማለት ትችላለህ ግን ህዝብ መስደብ አትችልም ለዛውም በውሸት የውሸት ፕሮፌሰር
እና አሁንም በመጨረሻ ማለት እንፈልገው ኦሮሞም ሆንክ አማራም ሆንክ ስዳማም ሆንክ ማወቅ ያለብህ እንደና አቶ ኃይሌ ላሬቦን አስተሳሰብ ያላችሁን የኦሮሞ ህዝብ መቼም ቢሆን አይቀበልም አይከተልም። ወደዳችሁም ጠላችሁም ኦሮሞ አንድ ነው። ተሰቀሉ በቃ ወለጋ ይኑር የት ይኑር በቃ ኦሮሞ አንድ ነው። ተሰቀሉ ምንም ማድረግ አንችልም። yeroo kanatti diinni numa ifatti bahee oromoo irratti duulu oromoo irratti waan akkana kana haasa'u am very happy itti gammadayyu maaliif jennaan tokkummaa keenya baay'ee nuuf jabeessa tokkummaa keenya kan duraanii caalaa nuuf jabeessa maaliif erga namichi kun waan kana jedhe ijoolleen social media irratti bahanii deebii garagaraa kennaatiin jiran akka malee mufatanii deebisaatiin jiran ijoollee irra hedduun isaanii ijoollee dhalootan oromoo wallaggaan ta'in oromo naannoo biraati oromo shawaa arsii harar akkasuma ijoollee naannoo biraati jechuudha. So I'm very proud of that. I'm very happy. እና ፕሮፋይል ኃይሌ ላሬቦ ጥያቄን እንድመልሱልኝ ፕሊዝ ጥያቄን እንድትመልሱልኝ ላለሁኝ ኢልማን ኦሮሞ wanni tokko dhumarratti ka jechuu barbaadu jara kanaaf nuuf ciisanii rafan isaan nuuf ciisanii rafan halkan tokko rafaniin beekan nuti ammoo irra hedduun keenya isaan jala rafaatiin jirra warra isaan jala rafutu jira warra isaan jala rafutu jira warra isaan jala kurkurutu jira aronno yoom akka if argan warri kun jechuu jara kana yeroo jedhu doesn't mean amara jechuu miti yookaan ummata kibbaa jechuu miti ummata irraa waa tokko oromoo rakkoo hin qabu warra garuu ilaalcha yookiin yaada Hailee Lareeboo faa kana qabu jechuu warra ilaalchaaf yaada kana qabu bakka kennuuf hin qabnu yoomillee bakka kennuuf hin qabnu kana isinin jechuudhaaf yeroo gabaabaa kana as bahee isi waliin dubbachuuf dhufe gabaabumatti Oromollee taatee Oromollee tahuu baattee Oromollee tahuu baattee abbaa feeti ta'e warri sorry somebody is calling me nama bilbilaa jira dhiifama naa godha Oromollee tahuu baattee abbaa feeti taate warri yaada akka profile Hailee Lareeboo kana qabdan Oromoodhaan walii galuu ni dandeenya garuu akka yaada kiyyaatti jechuudha Oromoonni baay'een yaada akka kiyyaa kanan qaban jedhee waan yaaduuf yoom walii galteen keenya yoom beeytu waliif galuu dandeenya yaada keessan kanarratti Itoophiyaa takkatti irratti alaabaa takkatti irratti Itoophiyaa takkatti irratti alaabaa takkatti irratti amantaa takkatti irratti waliif galuu dandeenya garuu akka waliif gallu yoo barbaadan guyyaa qiyaamaa ganama subii koottaa warri yaada akkasii kana qabdan jechuudha warri yaada akka Hailee Lareeboo kana faa qabdan warri biyya takka alaabaa takka amantaa takkaan deemtan kun jechuudha waliif galla homaa tokko rakkoon hin jiru guyyaan itti walii gallu garuu guyyaa qiyaamaa ganama subii koottaa waliif galla that's what I'm kanuma jechuu barbaada that's all I want to say akasi galatoomaa fayyaa tahaa isinin jedha ፕሮፌሰርነት እንደዚህ ከሆነ እኔ ይቅርብኝ እንደውም ወላሂ
ፕሮፌሰርማ yoo akka kanamicha kanaaf akataatu taate ለነገሩ እሱ ፕሮፌሰር አይደለም ፕሮፋይል ነው እንጂ ፕሮፋይል የሰው ቡቹላ የሰው ፕሮፋይል ነው የሚሰራ ማለት ነው በቃ ማለ ፕሮፌሰሩማን አካና የሳባቴ እንት ዱፍተው አከሲ ኦሮሞቲያ ባየ ገለቶ ማዳ ሰርባ ካናል ረቢ አፋን ኬኛ ባራተኒ ቬክተኒ ጀራማን ቤከኒ kana jechu barbada amsa kana yo isaan bira gahe I'll be happy garu dhaabbileen siyaasaa Oromoo hagammatti waan bahanii dubbatan hin garre man deebiin isin bira jirti deebisa Oromoon tokkoo miti isin jechaa jiran kana ol aannan adii akka isin jedhan barbaadani Oromoon tokkoo miti isin jechaa jiran kana jechuun Oromoo waliin galtu jechuu gabaabumatti Oromoo wal jalan deemtu jechuu isin ammoo warra Oromoo salphise warra dhaaba kun ODF fi kawaa fi jinni fi janka abaa mali yettanii bakka 500 ummata hirtaniitiin deemaa jirtan jechuudha ummata keessan garaa qabbaneessuu diina garaa madeessuu yoo feetan bakka takkatti deebi'a waan takkaaf deemtan is shame dhaaba kudhan qabaachuun is shame dhaaba kudhan osoo bilisoomin qabaachuun shame dha dhuguma rabbi dubbachuuf gaafa ummanni tokko gaafa bilisoomee gaafa abbaa biyyaa ta'ee gaafa abbaa mirgaa ta'ee biyya isaa guddifachuuf maal jechuuf dhaaba kudhanii miti dhibba hoo qaban is okay Omar kennan qabu garuu I don't know kanuma isin jechuu barbaada thank you so much isin jaaladha hunda keessaniyyuu baay'ee galatoomaa isin jedha thank you so much guyyaa gaarii naaf qabaadha sirba kanaan booda jechuudha Okay. Thank you enough. Thank you. Hayega warri commenti kennitan warri najala deemtanii commenti kennitan warri najala deemtanii like naaf tuqtan warri najala deemtanii share gootan marti keessanu thank you so much.